Prezidente República no Woodside Energy diskute Planu Produsaun LNG e Kosta Sul. A equipa empresa Woodside Energy Rússia Austrália, segunda normal o Presidente da República dos Orton, onde colhia com a indústria mina no gás, liu produção LNG, que é gás natural líquido e a Kosta Sul. Vice-presidente executivo Woodside Energy, a agradecimento para ser festado, também sempre cooperaria com a empresa, onde discute no troca ideia com a mina no gás. His Excellency was most generous with his time. He described to us the excellent relationships that Timor-Leste has with many countries around the world, and we talked about how those relationships are very important in LNG projects where the energy flows from one country to another. Encontro na equipa russa Woodside Energy mos informa para Mosorta a tuba na trabora no soio onde a reinstalação industrial na behalau processo transformação gás natural para gás natural líquido. And we expressed that we were very much looking forward to visiting the South Coast over the next couple of days to see both Suai and the proposed site for Timor LNG. We are going to both see the supply-based facilities at Suai, but also have a look to help us to fully understand the vision for the for Timor LNG and development in that area. O Woodside Energy no governo Timor-Leste colabora ativamente e a desenvolvimento do campo gás Greater Sunrise Nien, o foco ide a tu reforça benefícios para Timor-Leste. O Woodside fala parte e a Sunrise Joint Venture, a moto com Timor Gap no Osaka Gas, no envolve e a estudo conceitual ide, onde avalia a opção de desenvolvimento CIRA, inclui transporte de gás para Timor-Leste no Austrália. Agostinho da Costa, Gemen.